Oma, tuh pai sih. Hastap kolom peseng thang ke karen bukere jak sekaran pairu. Itu kuman kun mana kere. Ke jatuh nah di berkaham tin blogon nok jatuh nah lam sogo. Tini fungni sini blog lainnya masih sampai lele. Tang ke samtang nai ruk man bagai. Samtang nai ruk kering gitu asal paleng ya. Samtang nai ruk ke ulah hai matong ta pale ya. Ke botol tu ijazah kiri hati kisah dah bayar filter ni. Ibu tamzani odek-modek nungjak man debang no pasu gya. Coba odek-modek nungjak. Wati wifi kah, satu tunggu ruka, coba. Tengok hop-hop ngap tinggi. Tunggu jongke, sai jongke ru. Wow, asyik tunggu asyik tinggi, tengok hop-hop ngap dia. Sinoro tamanai nukung kugur man bagi tip tung mahai matong ka jin gari nukung ko gari nukung ketal tang na bagai tin punya laksana gingke wabai khajakta sapra ka tau sapra haken narai to tin punya ragnai sa ni wati baman tuition hara sujomuka tiga tolani goyam momoni tongoi kha je goyam chana musungna rona phebe sindo phangni goyam moni tongoi kha ni kormo ngai iko kormo iham kormo itu kha abisi kormo ke tu yong sekai jong na tabu tini ni pheno suma tongya hai tang ke ang dugano tongi man belam sin gari nok boy dugan to srap lagi di bah hingke tin fulukro yang dugan ni karen betha ko khulugui mar khang ke ba ya fen kri asa ga fen krin ma tong ha tep tung plasu ke dugano ta srap sa fen chai tong alai te phone bo charge mar ga nai phone bo charge kre karen bu kri to ha line choi ne line sinami tong ko aphago bo ba charge करेंगे था अगर मखान से पूरा ऑयली हम मखान खान से ऑयली चुंग तो जो जिलिक itu ko zagi hai bunyo ke wo ma to istu ko yana ne hinja ske powder bu bu hai fuling ya ke kisah pen tola tongkren hamalle dugan sama mergi ugnai tak bethari se mat hangoi wa te kolom nan kai hin ko chale nikano babu karen kering ke se hai ko tad chale kolom deh oh wati kisi fanya harok pepe papa klar boy oroke karen tongphuno karen phali ya tabo buduk sasoi kha yang samtang nai rong bagai aro tin dok bunan hata hage tar to bui manglak ta te hene lain sasoi kha pen tola tongna haman sai phai ma sama do shi dugano dugan maruk nan bage te kolom ma tong sina ra tabo tak to puti kisa saklum kan nok ni sai ko saklum kan nok ni bage apro ke hake suja satung phaiben bage ta ke yang bage saklum kan sal kisa bo kheklai ma henge o jaga current ophono line tan suri jako line chino dugan ni line
tiang tei tin bunan bagai ko asubida ngonai sasui mar kata tau ketal khema tumnai gana gana ke aging ke shortcut soja ke rejabla o tang guri ke chali ban logi phaika chale yang nahla yang se tikisa na hadi tikisa da mokol mun mokol se kosong ke phiok jaya hai chale yang nagade Hello guys, jotono funggaham mian blog padi malia tinse nong nama funuk sinai sini gari nukung kelamani satung bawa siri payuga iko waisan tau kayak ayang kurinya lagi kasang ayang kita osuk jora stong mani pala jora nukung tapi waisan ayang burinya lagi keti naging kita wabai sekazak ngba tau ke waisan tin burinya lagi kerak mah kita bosor selainnya nanya zat ke orang kumrok tani mah pai bekha orang nu pui banyak sab kelai banyak tau sin gari satu nang liya aging ke kisah nang odek mas satu tungan bayar parap sesi ngitung tungke betung sidra satu orang tungya proke betung ya hanya tapi kisah nogo tangga dai nogo malai bay ugana nogni borodo bay nene de dingga mian blog bay me kaban nono phunu malai kaba ta phunu nya thangse na ta thanan bagai ready ke bere ketal bu malai nya Tinin blog abagan matak sini joton kaham kuring ketong wedi ketal blog norway malai wana tinin blog na chung tong ke like comment share khlanya tapok ge ke ketal na tong na tak untuk subscribe khlai de hingke joton na ta bye bye